Unong yalam ba klidu jong ka Iran ulakam ba ka US bat ka Israel kidai maki ki mastermind kabala pelong ya kajing hapno jong Presiden Barim jong ka Syria u Bashar al-Assad bat kajing syabe no jong u napo katai kari ulakno ru ba ki bor sentiat jong ka Iran kilap ha jing maham syaka sorkar u Assad halor kajing hiartma kabala banjia hadu lai benai bat ulai itu ba ki samla Syria hakabukut kinyo biang ya kari Kajing bamla ban pensuk ya ke Iran bantai ya kajing ya dai ke baskam bat kinong yalam batamai hapo ke Damaskus. Haba ai ya kajing kentok baningkong jong u nadu kajing kelam no jong wei umau jam bakongsan jong ka Axis jong kajing yakun jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ulaong ha kajing ilang hate Iran. Kamdai bendon kajing artatin ba ka ke belajah po Syria kadai kajing mi na kajing temulang jong ka Amerika bat kiriu transnam. Hoi ke sorkar bamarjan ke Syria kadon ke benta ke bapau syai hakane ke benta berkadang le yaka baro ki yoi yakane Henry unong temu unong penyai ba unong penyai bakongsan kidan ha Amerika bat kajing sensia Zionis ngidan kisaki kane kajing pensisya kamino jakai ka jing artatin penrap susu une unong ilam kari Iran Kajing kedau jung u sepang ke sorkar bamarjan ke i kumba kadai sepang ke Turki ke baladan ke benta ke bakongsan ban kersyan ya ki por persya ke balame na Idlib ha kajing elek sipai ke bala temu bah ke bala khamjob sibun ban ya ke ba ki laju perkat Henry u Khamenei ula banju da ke boong to ai ba baro kintip ba kane kajing long jingman kan omsa kumba kalong kajing sisa badan ki brewa Damaskus ki balek kemen kisat ber ki penjat ya ki ying jung ki wei kat ba ke sorkar Transnam ka bom ya ka Syria karung ki jaka jongki da kitang bat ki suloi kalong ka bamla ban pedang ki samla Syria klam artatin kin yeng scam bat job ya ka nega jinglong jingman ka Iran keladap bandu no ya kalat penrung syaka sorkar thamai jong ka Damaskus namar bakan syak sensyar ka Hayat Tahrir al-Sham HTS perkam syam ladon ha pedeng ka kenhun jong kiri Irab ki bala terwai ka jingelang ha ka singi balang ha ka nongba Haga jingya per ke Qatar kari ke belakang taj ban itu ya wasat kadai ban plibiang ya ka embassy jong kashen berkala ban long kanong yelek kai bakongsan ke persyang ban pensotu ya ka sani HTS ke bakadon kam ban long ke bakentup lang lada ke kwa ban roy berbanyo ya ka jing pelai na ki jing panjari ban rap susu une unong ilam jong kari Iran